Hvala vam što ste došli. Hvala Tomislave vama na pozivu. Često imam ova predavanja i onda nekad stvarno teško odlučiti se za neku temu koju bi čovjek ovak prenio. Pa sam ja ovaj puta odlučio prenijeti jednu temu koju i živim i svjedočim, a to je pretilost. Tako da, to je sad smiješno bilo. Ja sam, tako. Šalim se malo. Znači, htio sam vam prenijeti nešto što se pretvorilo u jednu cijelu epidemiju, pandemiju, ne samo onaj dosadni COVID koji nas je naganjao i naganjao nas, nego jednu epidemiju pretilosti ne samo u dječjoj dobi, nego i u odrasloj dobi. Pa evo, probat ću vas kroz to predavanje, možda jedan samo podatak onak da vas zainteresiram. Djeca u dobi od 8 do 9 godina, njih 33%, dakle svako treće dijete u dobi 8 do 9 godina je u današnje vrijeme ili pretilo ili ima prekomjernu tjelesnu masu. A živimo u zemlji koja je dijelom mediteranska i djeca bi se trebala zdravo hraniti. I ono što je još zanimljivije je da se pretilost jako teško otkriva. Rekli bi, pa kako to vidimo, ako je neko jači i slabiji, međutim teško se prepoznaje, teško se dijagnosticira, a onda još teže i liječi. Pa evo, krenimo, dakle, naizgled vrlo jednostavno kako dolazimo do prekomjerne tjelesne mase ili do pretilosti. Ako unosimo više energije nego što potrošimo, onda se ta energija negdje mora nakupljati i skupljati i onda imamo ili prekomjernu tjelesnu masu ili postanemo pretili i onda pretilost ili prekomjerna tjelesna masa sa sobom nosi sve ove rizike koji su tu nabrojani. Dakle, ako ste pretili i imate prekomjernu tjelesnu masu, možete vrlo lako oboljeti od šećerne bolesti tipa 2, od povišenog krvnog tlaka, srčane bolesti, to si zapamtite, vidjet ćete kasnije radi čega, imati povišen kolesterol, bolesti žučnog mjehura, odnosno kamenčiće, razni bolesti mozga, odnosno krvnih žila u mozgu, takozvani moždani udar, smetnje spavanja i sleep apnea, dakle pretile osobe često po noći ostaju 20 sekundi bez zraka, što može loše utjecati na mozak, bolesti zglobova i koštanog sustava, masna bolest jetre i pretile osobe češće pobolijevaju od nekih tumorskih bolesti. U današnje vrijeme ljudi umiru od nekih bolesti od kojih ne bi trebali umirati. Postoji mogućnost prevencije, sprečavanja tih bolesti i dobro je da ova reforma zdravstva je prepoznala prevenciju kao dio ove reforme, jer danas je stvarno puno važnije spriječiti nego liječiti. To je možda onakva izjava koju usput nekad kažemo i sami možda u nju nekad ne vjerujući ili ne živujući tu izjavu. Međutim, vi možete spriječiti danas razne bolesti. Bolesti krvnih žila, tumore, bolesti dišnog sustava, šećernu bolest možete spriječiti samo ukoliko idete na sprečavanje pretilosti. Ako uzmete postotke bolesti od kojih ljudi pobolijevaju u Hrvatskoj, 45% su kardiovaskularne bolesti. Nakon toga su razni tumori ili novotvorene, a vidite bolesti probavnog sustava, dišnog sustava o kojima svi stalno pričamo, čine nekih 4%, ozljede trovanja druge posljedice 5% i ostalo 12%. Evo jedan poražavajući podatak je da u Hrvatskoj svaki drugi stanovnik umre od posljedica tih kardiovaskularnih bolesti, a od toga većina ljudi ne bi trebala umreti samo ako se ide na ovo sprečavanje pretilosti ili prekomjerne tjelesne mase. Postoje neki faktori rizika za razvoj tih bolesti srca i krvnih žila, a to su naravno starija životna dob, to su šećerna bolest, pušenje, ako u obitelji netko ima te bolesti, tjelesna neaktivnost, dakle taj sedentarni način života, nepravilna prehrana, povišene masnoće, povišen krvni tlak. Sve to zajedno nosi rizik za oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti. I zato u današnje vrijeme treba djelovati na sprečavanje, odnosno prevenciju kardiovaskularnih bolesti i 29. rujna svaki dan slavimo Svjetski dan srca i ove godine smo ga proslavili, imali smo poznatog voditelja koji je vodio program i onda bi vam stvarno rado pročitao 12 koraka za zdravo srce, jer to je ono što je važno. Dakle, ne prejedaj se, jedi više voća i povrća, unosi cjelovite žitarice, ograniči unos transmasti i rafiniranih šećera. Velim, tako lako reći, teško za učiniti, smanji unos natrija, planiraju naprijed sastavi jelovnik. To, ja ne znam kad sam ja to napravio, a uvijek kad ovo predajem, mislim si, sad ću napraviti za sljedeći tjedan. Ono što ja često živim, to je broj 7, priušti si povremenu poslasticu. To je isto nešto što ne bi baš trebao, ali šta je tu je? Smanji unos alkohola, nemoj pušiti, bavi se tjelesnom aktivnošću. I zato je dobro da imamo tu mogućnost da vam ovdje prenesem i vama i oni koji će gledati brojku 10. Izbjegavaj stres, opusti se, to je jako lako u današnje vrijeme, jel tako? I dobro spavaj, to bih svi željeli, ali teško ostvarimo. Međutim, ovo je 12 koraka za zdravo srce i to se onda svake godine 29.9. pokušava osvijestiti, dati do znanja da se može spriječiti
kardiovaskularna bolest. Međutim, ja kao pedijatar bavim se pretilošću i prekomjernom tjelesnom masom kod djece. I već je davno, tamo jedan gospodin Hipokrat, uvijek kad se sjetim njega i kad nešto čitam o njemu, vidim koliko je čovjek bio pametan, inteligentan, rekao neka tvoja hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana. Htio je reći koliko zapravo hrana ima veliki utjecaj na naše živote, na naše zdravlje, zdravo tijelo, zdrav duh, sretan čovjek, sve to ima nekako svoju podlogu. Ako bi u svakom pojedincu mogli odrediti odgovarajuću količinu hrane i vježbi, ni previše ni premalo, pronašli bi najsigurniji put do zdravlja. Još jedna od izreka koju je Hipokrat rekao, dakle, davno tamo između 460 i 370 godine prije Krista živio, a razmišljao zaista vrlo pametno. Dakle, hrana je nama ne samo nešto da mi jedemo pa onda možemo živjeti. Dakle, hrana daje energiju, izgrađuje tijelo, međutim, ona i štiti od bolesti. Međutim, uz hranu se mi družimo s obitelji, s djecom, s prijateljima. Dakle, puno toga više od same energije. Otkrivamo razne okuse, pogotovo važno u dječjoj dobi. Međutim, ako unosimo previše energije nego što potrošimo, dolazimo do, sjetite se onog prethodnog slajda, do prekomjerne tjelesne mase ili pretilosti sa svim svojim rizicima za oboljevanje od nekih bolesti. Vrlo jednostavno, glukoza je nešto što nastaje razgradnjom šećera, a i drugih makronutrijenata. Dakle, iz ugljikohidrata, bjelančevina, masti nastaje glukoza i onda ona ode u energiju. Međutim, dio se skladišti u glikogen, u mišićima, u srcu i drugim dijelovima tijela, a ako imamo previše, onda se ona skladišti u obliku masti i zato onda ako jedemo previše, ajmo reći slatkog, pojednostavljeno rečeno, dobijemo previše masnoća u tijelu. Ona se pretvaraju u aminokiseline, što je važno, i neke druge šećere koje su važne, na primjer, za nasljeđivanje. Ako gledate na koji način makronutrijenti, znači ugljikohidrati, bjelančevine, masti utječu na razinu glukoze u krvi, onda vidimo da ugljikohidrati najviše povećavaju koncentraciju te glukoze ili šećera u krvi, tako da unutar 15 minuta do 2 sata je najviša koncentracija glukoze nakon što jedete ugljikohidrate. Proteini malo ipak imaju bolji učinak, tako da je 2 do 4 sata koncentracija glukoze na višoj razini, a masnoće imaju tu najbolji učinak. Dakle, 8 do 10 sati je razina glukoze na nižoj razini, tako da nije uvijek loše jesti masnoće ukoliko su one zdrave. Hrana se dijeli na makro i mikronutrijente. Makro su ugljikohidrati, masti i proteini, a mikronutrijenti su vitamini i minerali. Sve ono što mi pojedemo, organizam koristi za bazalni metabolizam, to je ono da uopće možemo živjeti, raditi, da nam srce može raditi. Tako 70% toga odlazi na bazalni metabolizam. Za fizičku aktivnost treba 20%, a 10% za stvaranje topline. Ovo je jedan zanimljivi slajd. Ne znam da li su vam rekli, ali na kraju imate ispitno pitanje iz ovoga. Tako to vam je iznenađenje i onda dobite potvrdu da ste tu bili. Šalim se naravno. Ovo je jedan metabolički map ili mapa metabolizma gdje je prikazano koliko je taj život u tim stanicama u jetri se posvuda kompliciran. Mi smo to čak na fakultetu morali većinu toga i znati. Sada me neko pita, znam gdje to stoji, ali naravno da ne znam sve na pamet. Dakle, komplicirana jedna shema koja govori o razgradnji i metabolizmu aminokiselina, ugljikohidrata, masnoća i svega, čisto da znate da to sve istraženo do najsitnijih detalja. Ono što možemo ovdje proći zajedno je, ajmo reći, metabolizam glukoze. Ovo si zamislite kao krvnu žilu, ove mali kružići su, ajmo reći, glukoza ili šećer u krvi. Dakle, kada mi nešto pojedemo, onda hrana dođe u crijeva i razgradi se i onda u krvnu žilu dođe glukoza ili šećer. Taj šećer bude onda nešto malo više od onih normalnih granica i onda gušterača skuži da je šećer povišen i kaže ajmo izlučiti malo inzulina da se taj šećer smanji. Onda gušterača izluči inzulina u krv i onda šećer ode u stanice, dio glukoze ode u jetru i pretvori se u glikogen, odnosno zalihu glukoze, a dio ode u masne stanice i pretvori se u, ajmo reći, masno tkivo, a dio ode u mišiće, tu se uskladišti. Nakon toga šećer padne i onda gušterač opet kaže, aha, šećer je pao, ajmo izlučiti malo nečega da se šećer povisi, to je takozvani glukagon, i onda on povisi šećer u krvi i opet jetra svoje odradi i tako se onda održava ta razina glukoze
u krvi. To vam je možda zanimljivo kod djece oboljele od šećerne bolesti. Ako ste možda čuli, oni se jako bore da lijek koji se zove glukagon dođe na listu. To je skupi lijek koji spašava život djece koji boluju od šećerne bolesti. Kada im šećer jako padne, onda si oni piknu taj glukagon i onda šećer poraste. Dakle, to se svi skupa borimo da to dođe na listu. Jedan poražavajući podatak je da 2018. 2019. je bilo istraživanje koje je reklo da je svako treće dijete dobije 8 do 9 godina ima prekomjernu tjelesnu masu ili pretilost, a vidite prije kojih 20 godina je to bilo svako 5. dijete. Dakle, jedan zaista poražavajući podatak. 40% djece radnim danom provede čak 2 i više sati dnevno gledajući TV ili neke razne druge elektroničke uređaje, a vikendom je to 80% djece. Znači, jako poražavajući podatak. U tjelesnoj aktivnosti provede 60% djece 3 ili manje sati tjedno, što je premalo. 2 od 3 djece ne jede svakodnevno svježe voće, znači djeca sve manje jedu voće, a njih 80% uopće povrća ne jede. 30% djece ne doručkuju svakodnevno, a ja recimo kao dječji gastroenterolog vidim da je to jako bitno za cijeli probavni sustav i djeca mi danas dolaze s bolovima u trbuhu i sa zatvorom stolice, opstipacijom. Mi kad dovedemo samo doručak toj djeci, ali baš ono kontrolirano da ga roditelj prati, 50% djece smo izliječili. Metabolizam se cijeli posloži, popravi. E sad, kako reći djetetu da li je pretilo ili nije pretilo? Da li ima previše kila ili premalo kila? Prvi korak je da ga vagnemo i da dobijemo njegovu tjelesnu težinu, izmjerimo mu visinu i onda izračunamo nešto što se zove indeks tjelesne mase. Jedan broj kojega nama izbaci kalkulator i onda dobijemo da li je dijete pothranjeno, normalno hranjeno, blago pretilo ili pretilo. I taj broj stavimo, mi zovemo to centilne krivulje i onda dobijemo podatak vrlo jednostavno da li je normalno hranjeno, da li spada u debljinu i slično. I to nam je jako dobro jer onda na kontrolama možemo te točkice uvijek stavljati negdje i vidjeti da li dijete mršavi, da li prati svoju krivulju ili se naglo deblja. To nas može onda uputiti da li se drži nekih pravila, da li možda boluje od neke bolesti i slično. Postoji još nešto, a to je kalkulator waist to height ratio, ali on je pouzdaniji pokazatelj rizika od kroničnih nezaraznih bolesti, međutim njega rijetko ko koristi i uopće zna da postoji. Tako da vratimo se mi na prevenciju pretilosti. Znači, na koji način spriječiti pretilost? To vam uvijek jednostavno izgleda u ambulanti. Uvijek kažemo djetetu i roditelju uravnotežena prehrana, svakodnevna tjelesna aktivnost, još kažemo da dijete mora redovito spavati 9 do 11 sati i ograničeno vrijeme ispred medija. I mi smo svoje napravili, doktori napisali nalaz, sretni, zadovoljni, dijete ode van. Ja se obično dogovorim sa djetetom, uvijek kažem, ajmo za sljedeću kontrolu, ja zgubim 5 kila, ti izgubiš 5 kila. I on dođe za 2 mjeseca, on ima 5 kila više, a bome i ja. To vam je uspješnost liječenja pretilosti. Znači, morate motivirati dijete, prije svega, da ga ne izgubite, jer ako pristupite njemu na jedan način i kažete mu slučajno, joj, imaš previše kila, ovako, onak, vi ste ga izgubili odmah. Znači, morate kupiti pod navodnim znacima dijete, onda roditelja i onda vam on dolazi i onda ima smisla to liječenje. Inače, liječenje, ajmo reći, jako malo učinaka ima. Debljina nastaje na 2 načina, odnosno prevelika količina masti u organizmu, na način da se masne stanice koje postoje u organizmu povećaju svojim volumenom, znači udebljaju se i masne stanice i poveća im se broj. Sad, broj tih stanica se povećava još dok je beba u maternici, onda do kraja 12. mjeseca života i onda opet u pubertetu. Tu vam raste broj masnih stanica, a u drugim fazama se one debljaju, raste njihov volumen. I onda kad vi smršavite, vi malo smanjite volumen tih masnih stanica, ali onda brzo se možete natrag udebljati, pa nastane onaj jojo fenomen, izgubite 5 kila, dobite 10. Pretilost se češća u žena i u siromašnoj populaciji. Najveća je u zemljama Srednjeg istoka, Istočne Europe i Sjeverne Amerike. Vidite kako se godinama povećavao broj pretile djece, to se lijepo ovdje vidi. Sad, mi na temelju onog indeksa tjelesne mase kojega sam ranije prikazao, stavljamo dijete u takozvane te centile i kažemo ako je iznad 95 centile ili ove brojke, onda je dijete pretilo ili debelo. Ako je ovdje, onda ima rizik za debljinu i tu moramo djecu uhvatiti. To su te krivulje koje sam ranije prikazao, tu je dob, tu je indeks tjelesne mase i onda na temelju toga možete lako vidjeti i prikazati i roditelju. Puno je lakše dok vi njemu kažete i pokažete nekakvu krivulju nego kad mu kažete brojku. To njemu ništa ne znači. Ali kad mu pokažete krivulju i još na kontroli možda ima nekog učinka, onda to jako
motivira ljude. Što se tiče uzroka pretilosti, dakle, svi dolaze na preglede tražeći nekakvu bolest. Znači, endokrinologu, gastroenterologu, možda i psihijatru, traže neku bolest. Međutim, bolest se nađe u samo 1 do 3% pretile djece. Dakle, od 100% pretile djece, od njih 100, 1 do 3 će imati nekakvu bolest. Znači, štitnjače, nadbubrežne žlijezde, bubrega, jetre, bilo čega. Neki imaju čak bolesti središnjeg živčanog sustava ili mozga i neke nasljedne bolesti i sindromi. Znači, jako rijetko. Većina djece ima takozvanu familijarnu pretilost ili konstitucijsku pretilost, gdje je povećanje masnog tkiva jedini simptom. Normalna djeca, pametna, krasna, inteligentna, a imaju pojačanu tjelesnu masu. Tu su razni uzroci, genetika, psihološki, okolinski, socijalni, dakle nema nekog, ajmo reći, jednog uzroka gena. Dakle, ta djeca koja su konstitucijski pretila su obično normalna djeca, malo više od vršnjaka, sa bržim razvojem kostiju i ranije im kreće pubertet obično. Često imaju ove psihoafektivne poremećaje i nekakve sekundarne komplikacije. Sad, kad se tiče tipova pretilosti, imate onaj muški tip. To je ovo, abdominalna pretilost, koja nije dobra. Ženski tip pretilosti su bedra i bokovi. To je ženski tip pretilosti, koji nije toliko opasan kako ovaj naš muški tip, jer on nosi rizik od razvoja šećerne bolesti tipa 2, povišenih masnoća, bolesti srca, krvnih žila, moždanog udara, srčanog udara i nečega što se zove inzulinska rezistencija. To pak vam je, ako se sjetite, gušterače koja izluči inzulin, ako je jako visoki šećer. Znači, kad šećer u krvi bude visok, onda gušterača izluči inzulin. I taj inzulin dođe do stanice i otvori vrata i kaže šećeru, ajde uđi unutra i smanji šećera. Međutim, kod pretilosti se događa to da su neke stanice u našem organizmu otporne na taj inzulin i koliko god inzulina se stvaralo, vrata se ne otvaraju. I šećer ostaje stalno visok, inzulin bude visok. A kad je inzulin visok, to onda nije dobro. Onda se dodatno stvara pretilost i nosi svoje rizike za zdravlje. To se zove inzulinska rezistencija koja nije dobra i ona je rizik za razvoj bolesti. Još jednom, uzroci su povećani kalorijski unos, smanjena potrošnja energije, izgleda jednostavno. Znači, pozitivna je ta energetska bilanca, tu da piše zarada potrošnja, onda bi bilo dobro, međutim, piše više nešto drugo i uzrok je debljina. Razne bolesti, a sjetite, samo 1 do 3% djece ima štitnjačom problema sa nadbubrežnom žlijezdom, a neki sindromi, postoje neki sindromi u kojima možete već od dobi godinu dana pretpostaviti da će dijete biti pretilo, imati neke smetnje i slično. Jedan od njih je možda najpoznatiji, zove se Prader-Willi sindrom, gdje su djeca od dobi do godinu dana jako mloha, onak hipotona, baš onak nježna, kad ih primite ko da će vam skliznuti niz ruke i oni često imaju problema i sa nekakvim spolnim žljezdama i na kraju budu ovakva djeca dosta pretila, često ima i zaostali rast. Sad, ako dođemo do 2 hormona koja su važna za debljinu, jedan je leptin, drugi je grelin. S njima je dobro biti dobar, s ta 2 hormona. Dobro ih je imati. Znači, jedan je leptin, njegov gen stvara leptin i on se stvara u masnim stanicama i on je dobar, zato što on suprimira apetit i povećava metabolizam. Znači, to volimo imati. Kaže, nisi gladan, a još razgradnja bude dobra i on djeluje na mozak na način da kaže sici. Dosta je, ne? I tak. A djeluje i na periferiji na način da smanjuje stvaranje masnoća i povećava razgradnju glukoze. Drugi je jedan hormon koji se stvara u želucu, zove se grelin. On pak regulira izlučivanje hormona rasta. Sad kad si gladan, on se pojačano izlučuje, a kad počnemo jesti, on se smanjuje. I znači, kažem, s njim se ipak isto treba biti dobar. Kod pretile djece njegova razina je snižena. I evo, sad bi prešli polako na nekakve posljedice. Znači, ovo su bili uzroci, malo ste vidjeli kako djeca izgledaju i slično, a sada vidimo koje posljedice pretilost ima na dječji organizam, a i na odrasli organizam. Dakle, većina poremećaja kako osoba smršavi se izgubi, a ovdje bi vam naveo neke endokrinološke posljedice. Sjetite se ranije kad sam rekao da se inzulin pojačava, kako s vremenom organizam postaje neosjetljiv na njega i taj inzulin potiče nakupljanje masti u organizmu i povećava volumen masnih stanica i zato postanemo pretili onda. Porast tjelesne težine dovodi do otpornosti na taj inzulin, pa inzulin bude, ako ga izvadite
ujutro natašte i kasnije nakon što se najedete bude povišen. I to je rizični faktor za razvoj šećerne bolesti tipa 2. Imate tip 1 šećerne bolesti, to su ona djeca koja normalno se razvijaju, onda počnu puno jesti, piti, pišati, a mršave. Znači jede nikad više, piške nikad više i mršavi. Onda izvadite šećer pa bude 30 i onda odmah dobe inzulin i time se liječe. A tip 2 vam je obično kasnije u životnoj dobi, mada danas sve se ta dob pomiče prema tamo 20. i 30. godinama, koju u početku možete liječiti i tabletama koje povećavaju izlučivanje inzulina, ali često na kraju svi završe i na inzulinu pa se moraju pikati. Imate i neke između tipove šećerne bolesti. Rekli smo otpornost na inzulin i povišen inzulin u krvi. Sad, da li možete možda nekad vidite nekoga na cesti, ima neke tu crne trake po vratu, možete zaključiti da možda ima povišen inzulin. To se zove akantozis nigricans. Ove crne, sad koliko se vidi, a vidi se ove crne nekakvi tračci, to je akantozis nigricans, ili ovako tu, kod mladog dečka, ili ovako tu, te osobe imaju povišen inzulin u krvi i to je opasno. Što se tiče djevojčica, češće dobe prvu mjesečnicu. Ako su pretile, češće im je promijenjen menstrualni ciklus, često imaju hiruzidizam, to je pojačana dlakavost, i nekad već tamo kasnije se javlja i neplodnost i sindrom policističnih jajnika. Znači jajnici ne budu onak lijepo građeni s jednom cistom, nego imaju puno mihurića, puno cisti unutra, što onda radi razne smetnje. Ostale posljedice pretilosti su povišen krvni tlak, povišen rizik od onih bolesti srca i krvnih žila, promjene u masnoćama, bronhitis, znači posljedice na dišni sustav, šećerna bolest tip 2, ortopedske komplikacije, znate imaju onak noge prema iza ili x noge, znači to sve posljedice na zglobove, pseudotumor cerebri, znači tumor cerebri je tumor mozga koji radi, ako vam nekaj u glavi raste, onda se povećava tlak u glavi. Obično kako se tlak povećava, imate glavobolju, povraćanje ujutro, a može naštetiti recimo na vidni živac, pa osoba oslijepi. Sad, pretile osobe mogu imati povišen tlak u glavi, a da nemaju tumor. Niš im ne raste, međutim taj tlak je u glavi povišen i s vremenom može dovesti do sljepoće na način da taj povišen krvni tlak ošteti živce za vid. I to se zove lažni tumor mozga ili pseudotumor cerebri, a ono što i moji neki prijatelji koji su pretili imaju je opstruktivna apnea u snu. To vam je ono kad idu u noći spavat pa spavaju s onim aparatom za disanje koji mu praktički spašava život jer bi se ugušili inače ako bi spavali bez toga. Žučne kamence češće imaju i policistične jajnike. Sad, to su neke posljedice onako na tijelu. Međutim, ono što mene više smeta, brine, to je ono što imaju slabi uspjeh u školi, samoafirmaciji. Ne zato što nisu pametna ta djeca, iznimno inteligentna djeca, međutim, češće su diskriminirane nego u odnosu na svoje vršnjake koje nemaju povišenu tjelesnu masu. Samo zato kad imaju previše kila. To je zaista nepošteno i to nije dobro i to svi moramo raditi na tome da se spriječi i taj takozvani bullying koji ga ima sve više u našim školama. I onda imate jedan začarani krug pretilosti gdje imate dijete koje je lijepo, krasno, bez previše kila i onda malo više igra u igrice, jede čipsa i slično, bombončića i malo se odeblja. Sad bi mama i tata rekli idi malo na sport, međutim dođe na sport, ali ne može hodati, ne može ništa. Mislim, onda naravno veli drugi mogu, ja ne mogu, dođe doma, onda još malo si pojede nešto, postane još malo jači, tek onda ne može ništa vježbati i onda na kraju dođemo do jako pretilog djeteta sa svim rizičnim faktorima za pobolijevanje. I sad mi moramo taj začarani krug presjecati na načine u kojima možemo i na način na koje možemo. Liječenje. Rekao sam vam da je jako malo uspjeha u liječenju šećerne bolesti, pretilosti, u šećernoj je bolji uspjeh. Postoje inzulinske pumpe i sve, ali to nije tema. Liječenje je usmjereno prema djetetu, ali bez obitelji, zapamtite si, 0 bodova, bez mame, tate, a još više, baka, deda ako su negdje u potkrovlju ili negdje žive, bez bake, dede nema ničega. Znači, jedan multidisciplinarni pristup, ne samo gastroenterolog dječji. Ja mogu dati savjet, tražiti bolest, međutim, bez nutricioniste, bez, pa danas i psihologa i dječjeg psihijatra, malo je uspjeha.
A ako nađete neku bolest, liječite bolest i vi ste čovjeka izliječili. Ako mu je štitnjača bolesna, počne uzimati lijek za štitnjaču i dijete ozdravi i smršavi. Kad započeti, kad indeks tjelesne mase iznad 95 centile ili ako ima niži indeks, a ima nekakve komplikacije, jel tako? I agresivan terapijski pristup, onda uzmemo uvijek, mi kažemo, obiteljsku anamnezu, da vidimo mama, tata, deda, baka, izmjerimo tlak, odredimo masnoće, izmjerimo šećer na tašti nakon 15, 20, 30 minuta od uzimanja glukoze i naravno psiholog bi trebao biti neizostavan dio u liječenju. Ovo izgleda jednostavno, to smo već možda i prošli, znači dijeta i tjelesna aktivnost, to svima pišemo, ali mora neko dati toj djeci tu aktivnost. Ja znam jedno dijete koje na našem odjelu od malena ima jednu tešku bolest mozga, međutim taj mali je počeo se baviti boksom. Ide ko ovome Vanji na boks. Dečko izgleda predivno, znači on je pun energije, snage, a bio je prijatelj dječak. Sad kad dođe, on uživa, vidiš, uživa kako izgleda, kako to vježba, stvarno mama nam je pokazivala kako on u tome uživa i u boksačkom klubu su ga preporodili jednostavno. On nema sad rizičnih faktora za sve one silne bolesti srca i krvnih žila. I bez ovog zadnjeg ne ide. Bez motivacije ne ide, to vam ja moram po sebi reći. Znači nisam uvijek ovak izgledao, kroz fitu sam dizal i 110 kila, stražnji čučanj i tak dalje, ali trenutno mi fali motivacije. Tako da od ponedjeljka krećem. E sad, ovo neću zamarati, ali čisto da znate koji je to, koliko kila tjedno je preporučeno da dijete gubi. Na životu na vagi vidite izgubi 10 kila pa svi plješćemo, plačemo, suze lijemo, svi se oni tam plaću. Međutim, za dijete od dobi do 5 godina 250 grama na tjedan je preporuka ako idemo mršaviti. A kasnije pola kile na tjedan. Ne 5 kila za mjesec dana, to ni za Boga. To nije zdravo za dječji organizam, a to vidimo kod djevojčica starosti 14, 15, 16 godina koja recimo se zaljubi, bude pretila, a dečko ju odbije i onda krene mršaviti jer je mislila da je odbije predebela i onda izgubi 20 kila u 2 mjeseca, izgubi mjesečnicu, dođe do anoreksije, možda čak i bulimije i onda imamo problema izvući je iz te jedne teške krizne faze. Tako da ništa na naglo i sve kontrolirano mora biti u dječjoj dobi. Postoji ta piramida zdrave prehrane koja kaže šta je dobro jesti, šta nije dobro jesti, koliko serviranja i tako dalje. Samo malo. Ček. Evo ga. Postoji nešto što zove kirurška terapija. To ste možda čuli kod nekih, ali odraslih ljudi, gdje vam smanje želudac i to sve lijepo krasno. Onda nemate niti apetita, ako pojedete vam je loše i brzo mršavite. Učinak je jako dobar, na kraju idete još na rezanje kože jer koža ostane visjeti. Znači učinak je dobar, međutim dugoročno morate biti psihički spremni i osobe koje idu na takvu terapiju prethodno idu k nama isto tako na mišljenje psihologu i moraju biti jako, bi se rekao, čisti u glavi da budu spremni za ovakvu vrstu terapije. Postoje danas i razni lijekovi, pogotovo za liječenje šećerne bolesti, čija je, ajmo reći, čak i nuspojava mršavljenje, pa se to danas dosta kod nekih koristi. Ono što mi moramo je educirati. Edukacijom dolazimo do prevencije, a učiti moramo djecu i obitelj o stavovima, o stilu života, o prehrambenim navikama, o tjelesnoj aktivnosti, obuhvatiti cijelu obitelj i naravno važna je uloga škole. Ono što je važno je da je 30% pretilih odraslih osoba bilo pretilo u dječjoj dobi. Dakle, pretilost se nastavlja iz dječje dobi kasnije i u tih osoba onda pretilost težega stupnja, tako da ovo je lijepa sličica, međutim kad mama ili baka kažu super, dobio si dijete još 1 inč, to vjerujte mi često bude tako i u mojoj ambulanti gdje moraš pojesti do kraja, on neće jesti, a dijete je zdravo, krasno, a roditelji dođu na pregled jer im se dijete čini mršavo. Čak ne njima, koliko možda baki, dedi, teti u vrtiću, a dijete je zdravo, živahno i eto nema 15 kila kak sva druga djeca, on ima možda 13,5. I onda ja pogledam dijete i kažem dijete je zdravo. I sad, da zaključimo, sve češće se suočavamo s problemom debljine u dječjoj dobi. Sve češće. Sjetite se, svako treće dijete u dobi 8 do 9 godina je pretilo. Ako se ne poduzmu potrebne mjere prevencije, debljina će imati sve značajnije mjesto i u smrtnosti, ne sad, sa 15-16 godina, nego kasnije u životu, i u morbiditetu, odnosno poboljevanju od kroničnih nezaraznih bolesti. U liječenje mora biti uključen veliki broj osoba, naravno stručni članovi obitelji,
Jako je teško postići zadovoljavajuću tjelesnu težinu. To je jako teško, mukotrpan put i stvarno svakome ko to uspije treba čestitati iskreno i oni moraju biti primjer drugima. A još je teže održati tu tjelesnu težinu. Tako da prevencija po meni ima najvažniju ulogu, ne samo po meni nego i po mnogim drugima koji govore o pretilosti. I evo, hvala vam svima što ste tu došli i što ćete onda vjerojatno nekome i prenijeti ove slajdove. Ja imam još ako treba, nije meni problem. Ali mislim da će biti, Tomica mi je pokazao da bi on još, ali mislim da je dovoljno. Hvala vam svima, ako imate pitanja, stojim na raspolaganju.